Ngucanio cia makundi cia mako volleyball tournament ni cithire na mbere thiku ya keri thukuru-ini wa Eldoret Polytechnic. Atatari a gikombe giki mwena wa arume GSU makorirwo makigutha Bomet County na seti 3 gwa gibugu na pointi 25 gwa 3, 25 gwa 15 na 25 kwa 20 gukunyana ke cia fegi ya Equity cikurumania Bungoma County na seti o taicio. Arume a Bungoma County mahurire DCI na seti 3 gwa gibugu na Bungoma magikunika Esport kuma Uganda na seti o taicio. Mwena wa Nyarari Njorua a mwaka mwituku Kenya Pipeline magutha DCI na seti 3 gwa gibugu pointi iria ciuma 25 gwa 14, 25 kwa 20 na 25 gwa 15. Nacio Nyarari cia Huruma Queens cia kurumania Equity Gracious na seti 3 gwa gibugu otani uria uma wa pointi 25 gwa 11, 25 gwa 5 na 25 kwa 15. Mwaka huu tumefunja rekodi. Sasa hivi tuko na timu 5 ambayo inatoka Tanzania na Uganda. Tuko na timu 3 kutoka Uganda, KVC, Sky and Expo Volleyball Club. Ngucanici itanyitwo gutirihwo muthenya wa ruciu. Koge ikirekari ya mwako uyu ria mathako ma mubira wa maguru ria Copa Coca-Cola niruguririo umuthi guku Nairobi kuria makiria ma ciana 5,000 kuma guothe bururi-ini magire gukorwo makinyita itemi. Ngucanio makiria ma 3,000 ni gukorwo ithakitwo gwikinyeria muthia wa mweri wa 7 riria mbitika cia muico igatabanio. Handu-ini ya metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.